Dignite ruku prvo. Taj ego, ne, mi dobijemo nekako pred Mihajl. Da, dobijemo taj ego. To je razvijeno. To je, da, ili ne, zapravo ego zna često biti više razvijen iz prošlog života. Naprimjer, recimo da su u prošlom životu bili neki gadni, gadna, manipulativna osoba. I ubijen si, umro si. I sad, što sad s tim manipulatorskim, narcisoidnim mentalitetom? Gdje je to? Kako će se to vratiti? Zapravo, učiš u maternicu majke koja je sa mužem takvim, njihova zajednica je takva da će napraviti ponovno taj karakter od tebe. Znači, oni će te zlostavljati, zanemarivati, ili će ti ponovno totalno ludu filozofiju proklamirati neku odkačenu skroz. Znaš, sine, ubi svakog ko ti stane na polu. Znaš, ima i takvih džaka. Ko te krivo pogleda, vadi mu oči, znaš, i više te neće krivo gledati, sigurno. I sad šta, dijete može razviti totalno zastrašujuće karakteristike i onda neko pita jadno dijete u kakvoj obitelji dospjelo. To kažemo zato što ne znamo tko je bio u prošlom životu. Kad bi znali, rekli bi, da, njega se sad oblikuje, tako da on nastavi dalje raditi u tom karakteru. Ili će se degradirati više i onda kad se dovoljno degradiramo do određenog stupnja degradacije, više se ne rađamo kao ljudska bića. Zato što je ta vrsta karaktera više ne može podržati hardware, odnosno ovo tijelo fizičko. I onda dobivamo životinjske oblike. S tim da prije toga idemo na paklene planete. Da se naviknemo na tijelo koje nas čeka. Tako da, to je to, znači, taj karakter nasljeđujemo iz prošlog života, to je sve naše. To nam nisu dali ni mama, ni tata. Oni su samo posrednici. Karakter naš, tako je. Ne smijemo reći, vidi što su mi roditelji napravili od mene. Ne dolazi u obzir da tako razmišljamo. Oni su bili točno onakvi kakvi su trebali biti. Oni su bili najbolji što su mogli, takvi kakvi jesu. Najbolje što su mogli. Pa su ipak to napravili od mene, da to vučem iz prošlog života i sad to treba riješiti. I kaže se ovako, onaj karakter koji su nam stvorili roditelji i okolina, posebno onaj negativni dio karaktera, ukoliko ga nadiđemo transcendentalnom službenom i mantranjem i svim tim stvarima, tek onda zapravo dolazimo na onaj pravi put devocije. Tek onda. Kako se zove taj karakter? Kako zovemo to? Karakterne osobine na sanskritu koje trebamo promijeniti? Anarpa. Na neko što znači anarpa? Kako? Što znači arta? Dharma, arta, krama, mokša. Šta je arta? Bogatstvo. Anarta je suprotno od bogatstva. Mislim, samo sanskrit može tako riječ skrajiti. Suprotno od bogatstva, što je to? Gubitak na svim poljima. To je tako. Anarta nije samo nepoželjna neka stvar koja nas češka i smeta i grebe. To je suprotno od bogatstva. Bogatstvo te unapređuje, čini sigurnijim, da si uspješniji, da ti ljepše i tako dalje. Anarta čini sve suprotno. Znači, možemo nagraditi to. Da, mi moramo prihvatiti, odavde krećem, od ovog karaktera, to je moja nula. Ja ovo moram nadići. I stoga ću se prepustiti u ruke naprednoj osobi da ovo riješim iz sebe. Ali nikako ne mislite onome što sam iz starca napravio, šta ja sad ovo moram reći. Ne, nego onome što sam bio u prošlom životu. Ajme što sam bio u prošlom životu. Bože, sačuvaj. I na taj način nikad nećemo onda osjećati veliku patnju ako patimo zbog tog karaktera. Nećemo reći, čuj, zaslužujem, šta da radim? Sad mi tako kak je. Can I speak in English? Yeah, sure. Okay. So, according to what you said now about how we get our parents, it's kind of contradictory to what you said in the morning, because in the morning you said you were speaking that we don't choose our parents. But according to that, like our mentality, our state of mind, we actually choose our parents. It looks like a choice. Just like in the Srimad Bhagavatam, when Hiranyakashipu was making those austerities, there's a verse that says that Hiranyakashipu was trying to go to hell. Dakle,
Šimad Bhagavatam, to je to pjevanje sedmo, tako? Hiranyakašipu je radio one strogosti i onda je kad postao moćan, onda je zlostavljao brahmane i ono sve napolo, polubogove i tako dalje. I onda stih opisuje našega. Gdje kad onda idemo doslovno prevoditi, može pravo da to drugčije. Baš sam slušao tu lekciju od Kriyanande Goswami, a on je u sanskritu totalno prvak. I on je rekao da zapravo ovaj stih znači doslovno da je Hiranyakašipu sa svojim aktivnostima trudio se, pokušavao ići u pakao. I onda objašnjava, naravno da nije. Naravno da nije, ali način na koji djeluje se interpretira kao da je, kao da zapravo ti pokušavaš ići u pakao sa tim djelom. Bez obzira da li ti znaš da to radiš ili ne. Tako kad osoba, recimo u ovom životu, ako ti se ponašaš grešno, recimo sada ti imaš 72-3 godine i totalno si ono vještica. Ja ću ti reći, ti se sad trudiš u drugom životu imati užasne roditelje. A to samo može razumjeti osoba kao full vjeruje u karmu, razumiješ? Ne može razumjeti osoba van, ja se ne trudim. Tako da, ne, mi ne biramo, apsolutno ne biramo ništa. Znači, to je da pa, ne biramo mi sami, posebno narcisoidna osoba neće izabrati gadne roditelje, ne? Vjerojatno ja zaslužujem kraljeve i princeze da budu roditelji. Znači, smo više narcisoidni, to više mislimo da zaslužujemo bolje. Tako da, to je kazna, definitivno kazna, karmička kazna. Ako možemo nazvati išta kaznom, je to samo reakcija. Nije nas Ministarstvo prometa kaznilo, zato što smo, kad smo prešli kroz crveno svjetlo, nas je neki kamion. Nije to Ministarstvo prometa poslalo kamion da nas kazni. To je jednostavno prirodni slijed događaja. Ako ne slijediš zakone, bit će posljedica. Tako, ako uporno ne želimo slijediti zakone, a neko nas upozorava na to, kao što je Hiranyakašipu, sigurno sam da mu je neko rekao. Nemoj Brahmane, baš neka fora. I mi uporno, ne, ja ću tako, ja mislim da to, to onda kao da se trudimo da idemo u pakao, kao da se trudimo dobiti nešto loše, ali ne, nije da mi sami to biramo. Kad osoba bira išta u ovom materijalnom svijetu, rekli smo, odnosno Vede kažu, napredni jogi, to su Bhagavad Gita to kaže, napredni jogi koji je dostigao samospoznaju i prosvjetljenje, može odabrati trenutak smrti i svoje sljedeće rodilište. To je jedino, mislim da od tog nivoa, tako različito od svega ovo što smo mi danas govorili. Mi danas govorimo o našem nivou, na kojem mi moramo djelati. I nećemo morati o ovome pričati godinama. O narcizmu se ne trebalo dugo pričati. Ako se dugo priča, znači da se ništa ne radi. Tako da, narcizam se zapravo vrlo brzo mijenja ako ga mi dovoljno ozbiljno shvatimo od sebe. Ja sam bio uplašen kad sam čuo da sam narcisoid. Ja sam bio uplašen. Sam mislio da ću izgubiti svoje dijete. Odnosno da moje dijete bolje da se ne druži onda sam. Dobro, to sam pomislio zato što to mi je rečeno bilo, ne? Baš nije bilo tako, ne? Nije bilo toliko ekstremno. Na simptomima se to moglo vidjeti po mojoj uplašnosti. Tako da, ali svejedno, mene je to uplašilo, ja sam rekao ne dolazi obrijano raditi na ovome. I onda kad sam shvatio da narcizam uvijek ostaje, da je samo pitanje koliko ćeš ga hraniti, onda sam rekao, ok. Polako, on će uvijek biti tu, ja ću uvijek biti s jedne strane bastard, nitkov, kaže Prabhupada, i s druge strane duhovna duša. S jedne strane totalno sveta osoba, s druge strane kompletni demon. I to je naš boravak u materijalnom svijetu i zato nije ovako. S jedne strane imamo jednako uvjerenje da trebamo biti demonski, s druge strane uvjerenje da ne smijemo biti demonski. Pa sad ti živi s tim. Vremenom, nakon 10-20 godina, dođemo do tog nivoa kad nas više, kad je taj zli pas toliko izgladnio, zato što ga nismo hranili, da je on samo cvili i leži u kuću. On bacimo malo mrvice čisto da preživi, no? Da ostanemo tu, da možemo funkcionirati u ovom svijetu. A zapravo bi trebali izgladniti svoje ego, ne davati mu hranu, ne hraniti ga, ničim. I primjećivati to čim prije, znači čim prije, jel ja sad možda hranim svoje ego, da li je ovo samo za moje ego, da li je ovo dobro za mene da govorim ove stvari, za koga je ovo dobro što ja radim, na koji način je ovo dobro, polna introspekcija. I nemojmo se kriviti ako odmah ne primijetimo da smo jako introspektivni, da propuštamo jako puno ovih razmišljanja. Vremenom će doći. Ako svaki dan se potrudimo da radimo na tom. Kao što, ako, recimo, počnemo mantra 16 krugova,
I onda vidimo da jako loše slušam. I onda kažem, ok, ostavit ću džaku, pa kad budem star, onda ću se vratiti nazad. Mi dobro znamo šta će biti s tim, tako? Ali što je alternativa? Svaki dan mantrati loše. Je li to alternativa? Kako nije? Kako ste povodljivi? Samo zato što ja ovako kažem, jedno mislim da nije istina. Je upravo to, svaki dan, pa makar sa uvredama. I jednog dana nešto će se dogoditi. Kada? Nemamo pojma. Ovaj život ne znamo. Ali to je poanta. Mi ne možemo kontrolirati Krišnu i ljubav koja se razvija Mahamantra. Nema tu kontrole. Nema ono, dostigao je taj njima, evo mu sad ljubav prema Krišnu. To ne ide tako. To je kompletno osobna odluka Krišne. Kazao si da ne možemo se rešiti narcisizma sami, da trebamo vodstvo da pomoći. Ko mi može pomoći? Naprednija osoba. Kako? Ja hoću osobu koja će meni pomoći. Ja sam narcisizma i ja trebam nekog da mi pomoći. U puno situacija sam se našla, koji sam sad pričala, ja hoću nešto napraviti. Ko mi može pomoći? Da, i to je isto problem. Kako će narcis odabrati svoju pomoć? Vjerojatno će odabrati osobu koja njemu odgovara. Znaš, tako da Ja znam koga koji... Ja znam da je to problem. Da si to ti, da li je to... Gleda se na koga da se on pomoći. Gledaj, nije stvar da je to jedna osoba. Razumiješ, ti ćeš doći do toga. Obrati se njoj, obrati se bilo kome. I onda ćeš vidjeti, aha, ona mi ne može baš pomoći. Ne idem. Idem neku drugu osobu, idem vidjeti kako ova osoba. To ti je životni put, razumiješ? Kao što mi potrošimo tolike godine za karijeru materijalnu. Znaš što je to? Ako u duhovnu karijeru ulažemo, duhovna karijera znači izbaciti narcizam. Kao što je recimo materijalna karijera, izbaciti nesposobnost, lijenost, neznanje, da bi bili osposobljeni da možemo raditi, funkcionirati. Tako isto, znaš, svaki dan smišljati nove planove, svaki dan, ako nemamo nešto konkretno. Kad nađemo osobu koja nam pomaže, onda da se tu trebamo stati, dok god funkcionira. Kad ne funkcionira, idemo dalje, nema razočarenja. Znaš, nama nema pomoći. To je ta ideja. Nema nam pomoći ako nećemo sami kroz blato i granje i sve doći. Onda skužimo, ali to nisi ti, ništa, idemo dalje, pušemo. Jer ako staneš, gotovo. Razumiješ? Nema misljenja, samo degradacija u sljedećem životu, gotovo, da će životinje. I dok ponovno dođeš do ljudskog oblika života, bye satya yuga u ovoj Kali Yugi. Onda se rodiš oko tebe sve žabe. Lizardi, monstrumi, mumije, zombi. Kako postići taj uvjerenost da ćemo puzati još i još po tom blatu? Da ne odustanemo u sred puta i kažem, da mi se više ne može on, nema meni pomoći. Da, tako da jednostavno sad znaš da to nije istina. To je samo pitanje koliko ti vjeruješ kako mi da su koji to kaže. Razumiješ? Jer ako ti ja to kažem i ti u to povjeruješ, od danas pa nadalje ti ćeš voditi brigu o tome. To je samo odluka. Sad ovako, kad ja od tebe tražim da doneseš odluku, da više nikad u životu nećeš, nikad u životu nećeš podeći pseći izmet sa ceste i staviti ga u usta. Da li možeš donijeti tu čvrstu odluku? Baš za taj slučaj Možeš. Jesi siguran da se nikad neće slučajno dogoditi da tako nešto napraviš? Da prekršiš taj rade? 100%. Zašto? Zato što je to očito odvratno, tako? Kad mi nismo sigurni da ćemo pustiti svoj narcizam, što mi zapravo mislimo? Govance je jako fina. Moje govance, naravno. Tako da je samo stvar koliko ti se zgadi taj dio tebe. Mora biti repulzivno, odbojno, skroz. Kad primijetiš, toliko odbojno, da kad čim to malo radiš, čim malo pokažeš svog narcizma, da ono kao, ko je, Bhakti Siddhanta Maharaj, ko je rekao da pljune sa strane kad pomisli na seks? Goši što je ko je ono to? Jedan od njih, slavno. Isto je povoljno, ako smo narcisoidni, imati malo heavy guru. Što heavy osobe su oko nas, kad kažem heavy, mislim da ne rade kompromise sa narcisoidnošću. You compromise.
To je ta poanta. Smo govorili o kompromisu, znači, doživljeno kompromis je nešto što je potrebno. Jel ne radiš kompromis sa 4 regulatorne principa, 16 krugova? Ne radimo kompromis s tim. Da li radimo kompromis sa obitelji pa jedemo ponekad mesa? Ili smo beskompromisni? Šta smo? Beskompromisni. I stoga, kompromis nije nužno uvijek dobar. Treba vidjeti kad je kompromis dobar. Kad nema, apsolutno nema drugoga. Znači, ako ti se ne zgadi toliko, onda... Onda ti se sviđa. I onda će ga koristiti. Da, onda će ga Nema koristiti. sredine. I kad ti drugi ljudi prigovore za to, ti ćeš ono molim. Molim, zašto se, šta ono sad hoćeš? Pa ja sam okej. Zašto? Pogledaj njega. Znači, nama se naš ego sviđa, o tome se radi. Zapravo, ono što mi imamo rasa odnos sa našim tijelom, imamo sa egom. Imamo ljubavni odnos. Grlimo se cijelo vrijeme. Nikad se neću ostati. Ti si meni najbolji. To je naš odnos. I sad neko ti kaže, pogledaj koje čudovište grliš. Ispada da si ti čudovište ako grliš čudovište, razumiješ, ti si još gori, ne primjećuješ da je to čudovište. Jer kad neko kaže, Bože što imaš gadan um, a mi osjetimo bol u srcu, to je ne sviđa ti se moje čudovište? Znaš to je to, tebi se jako sviđa ta strava. I to je postanemo zgađeni sa svojim ponašanjem i onda donosimo tako čvrstu odluku kao što smo donijeli više nikad nećemo jesti meso. Barem to, neće se bar ti dogoditi da popije koju čašicu, da zapali cigaretu, možda u nekim kriznim dijelima, ali pojesti meso to stvarno se rijetko događa. Ima koji ali oni uglavnom onda stvarno pojesti meso, misliš šta ti se mora dogoditi da ti pojedeš meso. Praktički ne znam, slična stvar kao da pojedeš pseći iznad. Jednako krizna situacija koja se onda ne računa više. Znaš, onda nemaš šta drugo nego meso, to znači čekaj, pa gdje si ti bio na pustom otoku u ratu, to je onda druga stvar. Osnovan Prabhupada je rekao, jedite meso, ali propovijedajte kad su trebali ići u Sibir. Odnosno gore, te sjeverne krajeve Rusije. Prabhupada gore nema povrće, vidite samo ribu i meso. Onda jedite meso, ali propovijedajte. Ali to totalno ima smisla, ne? Jel protivno naša misija onda pada u vodu? Pošto oni gori ljudi jedu samo meso, njih nećemo spasiti. What? Suprotno treba biti. Pa što ako mjesec dana ja jedem meso, Krišna će mi oprostiti. Vraća se nazad, čim prije na prosadan, jedno ću čekati, šta je problem? Pa evo, sad živimo urbani život koji uopće nije u skladu sa onim što čitamo u Krišna Buku ili Vedama, pa neka se to mora. Kad mogu reći da ta energija je da proizvodite bolesti uma, ne? Da. Arogancija. Uznemireno. Posebno, anacijski stalno uznemiren. I kad je on stalno uznemiren, kemija postane uznemirena. Kad je kemija stalno uznemirena, imunitet pada. Zato što imunitet misli, ajme, koma je, tijelo se nešto događa, uznemireno, stres. Često umire u teškim mukama i to 10 godina. Znači, postaneš stari bolestan sa 55, umriš sa 78, mislim, najbolje bilo da si umro odmah sa 56-7 godina. Ali to je narcidan. Patit ćeš do kraja života, ali umrijet nećeš. Odkazat će ti sve, ali nećeš umrijeti. Ide se za zdravlje, ne? Da, na tijelo. To je šta drugo, jel? Narcis je uvjeren u svom umu da je on genijalan. Jedino ako mu Krišna uništi tijelo, može mu pokazati da je stvari budala. To je jedini način da ga Krišna ne. I on radi na taj način. Tako kad vidimo najveće narcise koji su postajali u univerzumu, kao što je Hiranyakashipu, Hiranyaksha i tako Indra biti isto malo narcisa ili tako, pa je kako je kaznu dobio. Ne znate koju je kaznu Indra dobio kad je bio narcis? Ne, to je Indra. Ali nije prvo imao više. Ne znate? Ženske spolne organe ima po cijelom tijelu. Ne mogu ni zamisliti to. Strava uopće zamišljati. Mislim, bilo koje spolne organe, da još nije muške imao.
Tako da, ono, naš, za narcisa je najgore do tjelesnih uvida. Posebno ako ga ljudi ostave i ne žele više nikakvu komunikaciju imati s njim. Dok god bilo kakvu komunikaciju, da se svađaš s njim, on osjeća da je posebno i da je važan. Ali kada, ono, jednostavno, i to je jedna od terapija za teškog narcisa. Prva terapija je napusti ga, ostavi ga samo. Ne komuniciraj više s njim. To je terapija. Znači, ne zauvijek, nego dok on ne shvati da griješi. I narcis kad shvati da griješi, on će prići, pa... Neće baš skroz, joj, shvatio sam moje pogreške. Možemo reći da, recimo, taj ego trip, ne, hrani, hrana. Ok, nešto su morali. Nismo. Imam puno pitanja. Aha. Prvo je oko kompromisa. Prabhupada je isto about compromise. Compromise, okay. Prabhupada was also, he was making compromise about chanting, about Right. like ladies in deity worship and so on, Brahmana initiation and so on. Yeah. So he was also making compromise. Right, because he didn't have any other choice. Da je on rekao da moramo matrat 64 kruga, ili 32 kruga, da žene ne smiju biti u ašramu, nikad bi došlo. Ili jako rijetki bi se pridružili tome. Znači, on je vidio da misija inače ne bi uspjela, jer smo mi takvi kakvi jesmo bili, ono 60. kad je on došao, kad je to vidio i rekao, ovdje treba kompromis. Zašto? Može on otići na drugu planetu gdje je neka druga Amerika koja je u ponovojne stanje. Tu i to je to, njemu guru rekao zapad. A cijeli zapad je bio isto koji je Amerika. Jednaka banana. Ne? I onda kad je on to vidio, rekao je 64 kruga. Ajme, majko, uvijek uspije jedan krug izmatrati. To je ta poanta. Znači, on je nama mogao reći 8 krugova. I dalje ovdje imamo pokret, materijalno 8 krugova, to bi nam bio standard i to je to. Razumiješ? On je imao tu moć u rukama, znaš, on je imao tu viziju da vidi šta je potrebno. A mi kad radimo kompromise, mi radimo da bi mi više uživali. Kompromis radi mog uživanja. To nije kompromis, to se zove korupcija. Tako isto žena kad traži od muškarca da bude žena ili kad muškarac traži od žene da bude muškarac, to se zove kompromis, to se zove korupcija. Korumpiraš svoju ženu, korumpiraš svog muškarca. I šta onda očekuješ kasnije? Očekuješ da bude muško, a ti si ga feminizirala do kraja, ili očekuješ od žene da bude nježna, a mora zarađivati po cijeli dan? Ha? Očekuješ da bude dobra majka, a muči se tamo sa šefovima i radnicima na poslu? Kakva će doma biti? Neko nervozna, umorna, istrpljena, ljuta, frustrirana, i još ako je nered doma? Mislim, ne, to je to. Deformiramo jedan drugog. Deformiramo naše karaktere, degradiramo se. To radimo s takvim kompromisom. To je drugo kad recimo da su muž i žena i da poanta Grihasta Ašrama da se služi Krišna skupa i da nam tako treba biti lakše. Onda će nekad muž i žena napraviti kompromis, ali generalni, recimo, upravo to, recimo, idu propovijedati, recimo muž i žena pravo kod učenice da ih je poslao da idu propovijedati u Sibir. I sad oni dođu tamo i kažu, draga, ovdje nema povećani voće. A dragi, morat ćemo neki kompromis napraviti. Ali to nema veze, razumiješ, ništa sebično, nego to je generalno. To je ta poanta, ne? Ali raditi kompromis, znaš, ono, ok, ja ću raditi do daljnjega, recimo žena, a muškarac nek se brine doma o djeci, tako da, to je jako opasno. Jer zato što taj kompromis će degradirati, deformirati i tvoj i njegov karakter. Kako ćeš nazad ići u normalu onda? Nećeš moći, naviknut ćeš se na tu patnju, na taj stres i tako dalje, jednostavno praktički ćeš biti ovisan na to. Ja znam žene koje mrze to što rade, ali ne mogu dati otkaz. Boje se biti bez posla. Ne ono radi novac, nego nisu sigurni da će se dobro osjećati sami sa sobom od toga. Sad imaju lošu naviku koju ne mogu maknuti sa sebe. I još jedno pitanje, možeš nam dati neki savjet kako da biramo partnera bez narcističnog karaktera? Evo ovako, prvi savjet što bih rekao je, godinu dana nema dodira. Družimo se, pričamo, izlazimo vani, ne živimo skupa i nema dodira.
godinu dana. Ako nakon godinu dana i dalje smo zainteresirani za tu osobu, onda možemo razmišljati o malo intimnijem odnosu. Znači da se možemo držati za ruke, da se možemo poljubiti na kraju dana. Nema seksa, nema života skupa. To je tako. Tako se bira partner. I onda ćeš vidjeti, znaš, ne moraš i ti birati, oni će se sami izbirati. Onaj ko ti ostane i njemu je to super, taj je muškarac za tebe. Ali vidiš, muškarci imaju teže takve standarde, znaš, to mora žena raditi. Kad žena stavi suknju i stisne noge, nema. Jedini način da dođe do seksa i trudnoće je silovanje. A onda ti, znaš, onda neće biti odgovoran, nek ćemo biti kašti, to je kriminal. Onda nećeš se ženiti nikada. Ha? Ne, zbog toga društvo propada, jer žene misle da muškarce drugačije ne možeš zadovoljiti, da drugačije muškarce ne možeš dobiti. To je vaša velika greška. Znaš kako se mi ponašamo? Kako vi kažete? Se vi skidate i ponašate kao razlikuje polugolovični prihvataj standard bez problema, postati požudniji, eksploatativniji, narcisoidniji i tako da. Ako žene se ponašaju čestito, šta mi možemo? Šta mi možemo? I mi se želimo ženiti. I mi želimo imati porodicu i sve to skupa. Ali ako se prije toga nudi puno seksa, bez odgovornosti da onda preuzme, naravno da ćemo uzeti. Ko ne bi? Razumiješ? Svako uzima ako mu se nudi free, bez ikakve odgovornosti, normalno. A to žene osigurava. I zato je moj poziv ženama, budite čestite, jako čestite. Zaboravite na seks. Ženama je jako seks nije toliko važno. Kao muškarci. Mislim, važno, naprotiv. Žene vrlo često imaju seksa, muškarci samo da bi ostavili intimu čim prije, tako da ga dobiju za sebe. Jednu noć seksa i ako je on zadovoljan, ako se zadovolji u seksu, onda žena misli, ok, sad ga imam. I odmah treba ljudsku preko, ne znam kojeg obraza paliti za takvo razmišljanje. To je razmišljanje prostitutke. Apsolutno, tu nema uopće nikakvog drugog termina. Nego prostitutka koja želi prevariti muškarca, znači dobiti ga bez da stvarno je zaslužila to, znaš, dobiti njegovu privrženost, pažnju i moguće da je osiguramo da je neki novac, žena uvijek traži sigurnost, ne nužno novac, nego sigurnost, da ne mora se brinuti za svoju egzistenciju. I onda često to žene znaju dati seks, pristati na to, samo zato da bi osigurala da muškarac s njima ostane. A baš tako muškarac ide dalje. Sad sam dobio ovo zadovoljstvo da idem što ima dalje. A žena misli sad je dobio zadovoljstvo, sad će ostati. To je ženska logika, muška logika je sasvim drugačija. Ok, ovo smo isprobali, idemo dalje. A to je strašno, ali zapravo u principu žene sami sebi to radi. I ja ti garantiram, muškarci će se prilagoditi, ja sam razgovarao sa hrpu muškarci. Ako ste vi čestite, onda nema seksa. Moraš biti fin prema njoj, moraš je ženiti, moraš je dati to, moraš dati ono. Samo par godina takvog tretmana u društvu, muškarci će kompletno promijeniti. I početi biti fini, uljudni, tražiti načine kako da dobiju. Jer mi ćemo i dalje tražiti žene, mi ćemo i dalje tražiti da budemo u partnerstvu. Samo što kad žena određuje kako to ide, mi ćemo morati slijediti. Inače šta? Ćeš je silovati? Ćeš je napasti? Gotov si. Tako da tu nema argumenta. Vi ste gazde. Uvijek bila i uvijek ćete ostati. Mi smo samo sluge koje vam omogućavaju da možete imati udoban život, odgajati djecu, stvarati nam bramane, stvarati nam kšatrije, stvarati nam nove naraštaje i tako dalje i tako dalje. I nama puno ne treba. Muškarci, hvala, možemo u stablu spavati negdje. Nama to ne žene, to nema. Radi industrije koja nema. I tako, nemojte misliti da nama treba puno. Nama ne morate uopće seks raditi, ni najmanje. Mi ćemo i dalje biti s vama. Ali kad nam dajete seks, mi ćemo biti malo s vama i ćemo otići nekoj drugoj. Zašto? Pa ako si mi ti dala, daći mi jedna druga. Zašto ne? Tako i žene danas rade kad je neki muškarac, recimo, ako je jako privlačna, onda će ići od bogataša do bogataša, tako? I onda kad se ovaj potroši, ide ovo. Isto stvar. Da, baš ovo što si sad pričao, pa ne znam, mislim, nisam toliko da su žene one koje, zato i povedamo, žene su manje inteligentne, baš zbog toga trebamo to muško vodstvo. Ako muškarci nisu oni koji može da vode društvo, to i Bhagavad Gita računa zbog toga se boje ubiti sve ono, zato što će biti poručen, žene će se
sa drugim. Degradirati. Da. To je poanta. Lako se rode novih šatri i novih muškarca, ali ako se žene degradiraju, to je kao zarazna bolest, to prati generacije. Da. Degradacija muškarca ne ide toliko u maternicu žene, znači ne ide toliko, ne sudjeluje u tom sjemenu, neće biti nekako. Ali majka to dijete kuva u svom trbuhu 9 mjeseci i ako je ona degradirana na neki način, uznemirana i nesretna, to dijete će biti, kao što smo rekli, koji je ono Bhagavatamu, ne, to je Mahabharata, kada je, koja je ono kraljica, došli su je onaj mudrac, pa se ona prestrašila i onda je Viduru rodila, odnosno Dhritarashtra je rodila. Koja je majka od Dhritarashtra? I Vidure isto, ha? Jel? Uglavnom majka od Vidure, Dhritarashtre i tih kaurava, jel? Ona je zapravo začela sa raznim mudracima. I prvog mudraca se prestrašila i zatvorila je oči, ili drugog, ne znam, i onda se rodila Dhritarashtra slijepo. Jasne, tako je, jasne. Bio je sam kao Jogi, da, strašan je bio, da, zarastao. I onda se žena prestrašila, primila takvo sjeme u sebe i vidi kako se dijete rodi, slijepo. Znači, kompletno vama ovisi. To je ta plana, znaš ono. Kompletno vama ovisi, ne sada, sad ovi ljudi koji su rođeni, sada su već rođeni. Ako ste ono što ste rodili, ako ne želite više dalje rađati, nećete puno sudjelovati u promjeni društva. Rađanjem se sudjeluje u promjeni. Teško je kasnije dijete promijeniti. Vidite sami što moramo. Silne seminarima da uopće shvatimo svoj narcizam. A kako to promijeniti u mladim naraštajima koji sada još više toga dobivaju, još više odobrenja za narcisizam ponašanje? Ne, mi moramo roditi nove generacije. Moramo ih roditi. Znači, žene koje su još sposobne za rađanje, znajte da kompletno vaše stanje svijesti odlučuje o tome kako će dijete biti koje će biti rođeno. Da će vam donijeti ponos i slavu i zadovoljstvo i sve to skupa, ili će vam donijeti samo patnju i brigu. I nema ništa gore za ženu nego rodi dijete koje nije okej. Lako je za muža, neka šutneš, promijeniš koga šiša. Dijete, kako će majka odbaciti svoje dijete? Treba odbaciti svoju ljudskost da bi to pravo. I ženstvenost i ljudskost se sve. To je žene poprilično onemogućeno, zato je najveća kazna za ženu ženska glupost pri odabiru svog muža. Najveća opasnost. Zato žena mora biti zaštićena, tako da ne radi tu grešku. Jer žena ako nije zaštićena, ona će baš tu grešku napraviti. Ništa drugo, samo to, odabrat će krivo muškarca. I onda će roditi, ona, nema principu. I kako bude zaštićena? Žena je zaštićena na taj način da se za nju odabere pravi muškarac. Znači, To je plan. roditelj. Za nju se odabere. Kad to napraviš, samo to napraviš za ženu, gotovo. Ne moraš više pogledati cijeli život. Ne znam da si otac svoje čere. Ili da si odgovoran, recimo u selu kao starješina za neke mlade djevojke, nešto si, o tebi sve ovisi, od svi očekuju da ti znaš kamo bi one trebali ići. Djevojke zapravo trebaju čekati da im neko nađe muža. Ili kvalificirane muževe, pa će onda ona odabrati koji se sviđa. Ali žena može reći, nije da mi se ne sviđa, ovaj put neću. Znači to žena nema pravo, ne smije biti gurnuta u brak. Jer opet ona je kontraproduktivna, jel? Žena gurnuta u brak, prisiljena, kako će djecu roditi? Neželjeno. Neželjeno potomstvo, Varna Šankara, evo ga Kalijuga. Krcati smo strani. Tako da, ali, kao što vidimo, ženi je puno teže, tako, kome je puno teže, kao pogledam mlade kome. Ja ne volim biti na vašem mjestu. Zato što kaže malo lošija karma. Čisto zato što vi imate veću odgovornost, to je sve. Ispada kao da mi imamo. Ne, mi samo trebamo poginuti na bojnom polju i ono slomiti leđa na prilikom oranja i rada. To je sve. A to je lako, to nije problem. Vi morate tisuće drugih stvari, to toliko kompleksne stvari. Vi morate misliti na stvari koje idu generacijama, tisućama godina. Na to žena mora misliti. Zato je žena vrhunsko biće. Jer ona na to mora misliti. Sad muškarac čemu to služi? Da je zaštiti od utjecaja koji će nju degradirati od položaja prave žene. Znači, danas onda nemamo niti muškarca, niti žene. Prava žena zna što ona treba. Ona osjeća tu potrebu iznutra da rodi kvalitetno dijete. Ne svoje dijete, moj sin, moje dijete. Nije to ništa tvoje. Prava majka rađa radi čovječanstva, ne radi sebe. A što je najbolje, kad tako rađa, tek onda dobije sve za sebe.
tek onda dobije dijete koje svaki dan će plakat od ekstaze. I nijedan muškarac ne može osjetiti toliko zadovoljstva i toliko dugotrajnog intenzivnog zadovoljstva kao što to žene mogu unutar obitelji sa svojim djecom. I zato žena ne smije toliko pažnje obraćati svom mužu. Dolazi do požude, dolazi do uznemirenja, dolazi do kontradiktornosti, do sukoba i tako dalje. Nego više se koncentriraju na djecu. To je taj. I zato i one osjećaje koje danas mlade djevojke žele dati svojim dečkima, to su osjećaje koje pripadaju njihovim sinovima, koji još nisu rodili. A dragi moj, dušo moja, ti si meni sve, joj što si mi fin, daj da te ljubim, daj da te grlim. To žene ne smiju raditi svojim muževima. Ili djevojke dečkima. To od nas stvori palačinke, to od nas stvori požurne dečke koji će prije kasnije postati geji. O ja. Pa mi već... Previše. Mislim, znaš ako želiš od žene da bude muškarac, onda si... Zato danas toliko puno društvo. Zato što tražimo od žena da budu ono što mi želimo. Stalno spremni na seks. I onda je muška požuda bude toliko jaka i toliko intenzivna da muškarac ne može o Bogu razmišljati nikako, nego samo kako će zadovoljiti svoje potrebe. A ono što je zanimljivo da malo neugodna tajna iz muškog svijeta, iako to nije stvarno tajna, to je javna tajna, čisto da vas podsjetim. Za muškarce imati seks vrlo slično kao obavljati veliku nuždu. Ok, se vi sam malo razmisliti. Da li je tako vama? Ne. Znam da nije. Mi smo povezani već generacijama i životima. Ovaj Bog sam, ovaj osjećaj, to ne može biti iluzija. I tu je žena, tu kako je žena prevarena sa svojim vlastitim osjećajima. I zato otac, Brahmana ili Guru ne smije dopustiti da žena bude izložena kako je prevarena. Žena je osjetljiva na to. Znači, mali mig je odmah. To znači biti nezaštićena žena. Pustiš je vani i svaki frajer neki budala može, ja s tebi ovo, ti si meni super, onda i žena povjeruje. Nije žena manje inteligentna. Žena ima istu inteligenciju. Žena je samo više lakovjerna. Ima lakovjernije srce. Da žena nije lakovjerna, kako bi se djecom izašla na kraju? Ne vjerujem ti! To ti se zafloriraš da si se ukakao, to ti meni plaćeš bez veze. Žena mora odmah povjerovati. Ajme pati, ajme sretani, ajme ovo, ajme ono, mora. Jel to je reaktivnost na dijete? I onda kad danas, svi se boje djece, svi se boje trudnoće, seksa, bez trudnoće, to psihičke posljedice na žene ostvaruje. Dakle, žena koja ima seks, a da ne zatrudni, je žena koja osigurava psihičke poremećaje same sebe. To je vrlo brzo. Žene koje su jako zaljubljene muškarci, kojima je jako bitno da imaju muškarci, samo razmišljaju o vezama, su žene koje su već psihički poremećene. U današnjem društvu to je normalno. Zato kad kažem, molim, pa onda smo svi psihički a muškarci još gore. Mi bi trebali vas zaštititi, mi vas ne štitimo, mi vas eksploatiramo. To je poanta. Mi vas eksploatiramo, nemamo nikakvo poštovanje prema vama. Ovo govorim kao predstavnik muškog roda, naravno, vani, ekipa vani, ovdje bi trebalo biti drugčije. Ali to je generalno vani. I u ostalom, dečki ovi koji postaju bakti, koji su bakte tu, kako su oni trenirani. Iskoristi svaku ženu. Svaku. Ne daje joj ništa. Šutnije je čim je iskoristi, čim ti više nije zanimljivo, samo je šutni. Vi ne bi vjerovali kako nas odgajaju. Ili doma, roditelji, stričevi, djedovi, ili ulica. Tako kad bi vi to znali, onda bi bilo, bome neće više. Gotovo. Šta ti hoćeš? Hoćeš me oženiti? Vozi! Ne, ja bi samo, koji piše? Ja nisam žedna, ja hoću brak, djecu. A mene? Samo prvi mjesec dana. Ne baš tako, ali u tom smislu, znači žena mora postaviti to svoje dostojanstvo i distancu i tešku pristupačnost.
To je najvažnije. Nepristupačna, dostojanstvena, daleka, misteriozna, nemaš blage veze što misli u svojoj glavi. Sad kako će muškarac toj ženi prići? A ovako kad se ona skine, njemu je sve jasno, nama je sve jasno onda. Naravno, ništa nam nije jasno. To kad se vi skinete, vi u glavi imate totalnu drugu koncepciju, ali mi to prevodimo sebi na vrlo jednostavan jezik. Svaka žena koja se trudi biti privlačna, želi imati seks. I gotovo. Ništa više, samo seks. Tako mi razmišljamo. Pa se sad malo razmislite o tome kad drugi budu šetali naokolo i onaj dobar osjećaj kad plijenite poglede i muškaraca i žena, onda taj je dobro, znači super izgledam, dobro sam se obukla, to je ženski narcizam i toga što se mora to reći. Te ideje da svaka od vas želi biti predstavnica modne kulture, da svaka od vas želi plijeniti poglede požurne i zavidne, te narcisoidnosti se žene morate riješiti. To samo govorimo o vama. Kada mu koji baptiste? Molim? Da se zakrijemo. Ne, to nije potrebno. Znači, kako ćeš ikoga privući? Ima takav odnos. Znači, evo, možeš vidjeti moje lice. I to samo na tren, ne se okreneš glavu. I odiš, drugim svema. Da vidiš kako to muškarci izludio. Odjednom postajete zanimljiviji od, ne znam, od svega na ovom svijetu. A ovako, na ovaj način niste zanimljive, kompletno ste otkrivene. Sve nam je jasno, mi samo dolazimo po svoje, obaviti osjećaj. Velika nužda. Nemojte biti naše WC školjke. Nemojte to biti. To je ispod svakog dostojanstva. Ali ako pristanete, mi ćemo tako dok god vi želite. Dok god vi mislite da je to nama potrebno, da je to potrebno, da je to normalno, da to treba, da je to lijepo, a mi ćemo to koristiti. I potencirati to. Skini se još malo. Malo, kad gledate. Nas to zabavlja. Mi smo svinje po tom pitanju. I nemojte ikad misliti da će se to promijeniti. I onaj koji je bio u bramačari 10 godina može jednako biti svinja i iskoristiti ženu u prvom prirodu. Treba biti zaštita. Nema miksanja, nema rizika. Treba biti velika zaštita.